Bogzan LA along palong ni adim Assam CM Sarbananda Sonowal pen vote ke hang rat amay along kachitong dun. Binapani High School Patwa Klam along AGP rat amay pi kangni. Independent candidate Tingkreng Rong Pi pen Difu Rong Supia HTP along street corner amay kepadopon. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sami Sunaris Rahangpi Non Arjuita Birtang Tonpen Number 17 Bogzan LA constituency Angkang along Palong ni adim Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal vote ke hang Rada may along Kachitong Dun Karbi Anglo Autonomous Council kilik nang kedai red a jog a metang asong pen kachitoy duna bangpu bang pia tumapan kipahai jiapan kabor iason thak-thaksi wo signify creply arni Bogzan LA angkang Dwarbagori lapen Bogzan along CM Sonowal pen vote hang pilo Borjan Bogzan Sarupathar lapen diopani MSC constituency angkang aparman CCI Patwa Klamlong anerlo porpai hinia porpen BJP KDC Dunmai Porolen killing pen Polendro Saikia tumbang hinia tum kachephem pupona mailong alwi sarpo CM Sarbananda Sonowal chetongdon amparta MLA Dr. Numal Momin Nirupam Das Gones Limbu Palap Chaitia Longki Timung lapen candidate ang bongpen Longki Timung Motorjo Thekia Phukon Jogot Singh ti lapen Mukut Mohanto atum chetongdon mailong kidamtang Congress lapen ESDC atum council kachari kechok cheyajok Karbienglong kaching thorpik nang jadim Papi Hoplo at hiningkan Trokep Rapuarta Pleng Tanglo Karbienglong Council Kemantang Lasinon BJP atum Dilhilapen Diaspora long BJP Sorkar atum si Chari Bomlo Bharatiya Janata Party ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে আন্তৰিকতা আকোৱালি লৈছে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সমন্বয়ৰ স্বাৰ্থত আগন্তুক দিনত পৰিষদ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব এইবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব এইটো নিশ্চিত আমি সকলো কেইখন আসনতে জয়যুক্ত হ'ম অনাগত দিনত সিএম Lasinon Chingthurpo lasi Bogzan LA pen Bangtrok BJP pen kachetoydon atumaphan pahay ponon lasi api Bogzan LA aphan isi kepraga kachingthur aphan ongdung atangka pajirji pusi ningjepon labang so mailong constituency plipen ongdung aradatum chetongdon renti wo signify creply arni anerlo chitim porpai crehini apor pen Difu Rong Supi Binapani High School Patwa Klamalong Assam Gana Parishad Rachari Assam pen Karbi Anglong Autonomous Council kili kachipahai ponji aphan vote ke hangamai kepadopon Assam Gana Parishad Karbi Anglong District Committee amaipu Samsing Kro Kachari pon amailong Assam Chief Minister Barim Prafulla Kumar Mohanto Minister Atur Bora Minister Kesab Mohanto Dimasau Karbi Anglong District CM Barim Deposit 1000 pen Danglok AGP Klembang Phubang Piato Mailong Chetongdon AGP Asong Kai Kita Rat Kidu Kisung Kilang Asong Kidamtang AGP Asong Kidobom Ahut Karbi Anglong Aradapan Kamathapon Karbi Anglong Anparata Chingthur Thek Nangjipura Karbi Anglong Autonomous Council along ESDC Sorkar Kechari Ahut MOU Chitoksi Saikam Thongkep Anpi Ponlo Karbi Anglong চলাবৰ কাৰণে অটোনমাস কাউন্সিললৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল অসম গণ পৰিষদ দলৰ চৰকাৰৰ দিনত ইয়াক কিন্তু বেলেগ চৰকাৰে দিয়া নাছিল অসমৰ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক লগ লাগি অসমখন গঢ়ি উঠিছে সকলে ইয়াত শক্তিটো ৰাখিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা এই সময়তে আহি অসম গণ পৰিষদ দলে ইয়াত আকৌ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমি এটা আকৌ আঞ্চলিক শক্তি পালো এই আঞ্চলিক শক্তিৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাম এই চিন্তা চৰ্চা কিন্তু আজি কাৰ্বি পাহাৰত আৰম্ভ হৈছে যিখিনি হাসিল হৈছে তাৰ হাসিটোৰ পৰা 1% খৰচ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে অলপ অলপ পইচা হয়তো বেছি দিব গাহৰি খুৱাব মদ খুৱাব কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ব তাৰ পিছত কি সকলে আকৌ লুটিব আৰু আপোনাৰ অৱস্থা কি আগৰ দৰে হ'ব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে মানুহবিলাকক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰক আৰু গুৰুত্ব সিদ্ধান্ত আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক আজি আমি যিসকলক কৰ্তৃত্ব দিছো Lanchota Kalisi Assam along AGP Sorkar Kido Hotsi
Karbi Anglong Aradapan Seka Chelang upon Dipu Civil Hospital Sitami Pipondo. Lasialang atum kaiki Sitami Mitangalong Re Asong Mati Regional Party upon si RDP Dunangji Pusi Minister ke Sab Monto Pen Mailong Ningje Tikan. Jadi 18 number Lumbajang constituency pen Karjabdun independent candidate Tingkreng Rongpi pen Difu Rongsupi ahitipi Angbong along street corner ame kepadapon. Karbinglong Temes Council MEC Kilikta Nangti Bok Bomsi MEC Kilik along Karjabdun abang pubang piatumta dodi sang si along vote keregamay padupon. 18 number Lumbajang constituency pen Karjabdun independent candidate Tingkreng Rongpi pen wo signify Gray player ni Dipurong Supihiti Pialong Straight Corner amay padupon po si Rada Tumpen vote kaya ngamay kidding padupon Mailong Karbinglong Temes Council Deputy Chairman Barim Kangjang Tirangta Bangso Mailong Chitongdun Amparta Ongdung Dipurong Supia Rada Tum may kipadupon along Chitongdun Renti. Amahang Tekdet pen Ningkan isi au somaratuma pan diarrhea ason kapiri meme akeso pen kepajok ponji apan piniada porpai kep apor malam pen Difu Civil Hospital along rotavirus vaccine Karbianglong Autonomous Council Secretary Nirola Phangchupi ahin pen kangpupon. Pinangana ningkan pen osuti ya tumbangso a diarrhea keso penajok ke ongdung au somaratum apran kedam nang dolo lasi bangso keso pen kepajok ponji apan pura Ritar Lipen Pini asamang kang pialong bangso Rata virus vaccine kang pupon. সেইকাৰণে আপোনালোকে যিখিনি মানুহে ইয়াত এতিয়া অলপমান হিমানখিনি জানিলে হ'ব তিনটা ডোজ দিয়ে along with the pentavalent and polio vaccine লগত বাচ্চা 1.5 মাহৰ পৰা দিব along with the whole state of Assam Karbi Anglong district to আমি rotavirus vaccine launch কৰিছো which is an oral vaccine etu ami bachcha bilako from 6 weeks 10 weeks aru 14 weeks ot ami bachcha bilako diu amar investigation of scientists etu dhora pelaise je below 1 year bachcha bilak rotavirus diarrhea jetia hoy etu karne bahut fatal hoy e karne government etu rotavirus vaccine launch korise for children below 1 year of age. It is an oral vaccine. Ami etu routine immunization schedule incorporate kori. Ami along with the routine immunization, ami rotavirus vaccine ami incorporate korisu. Jikhini bachchae 1.5 mah, 2.5 mah aru 3.5 mahot rotavirus vaccine 3ta dose khabo. Aru it is a very safe vaccine. আপোনালোকে মই অনুৰোধ কৰিছো যিখিনি ৰুটিন ইমিউনাইজেশনত লৰাছলি আহে ইহতে এটু ভ্যাকসিনো ইয়াত আমাৰ হেলথ ইনস্টিটিউশন প্লাস যিখিনি সাব সেন্টার আমাৰ VHND সাইট এইখিনি সাইটত আমাৰ এইখিনি ভ্যাকসিন আমাৰ ANM আৰু হেলথ ওয়ার্কার বিলাকে আমাৰ এইখিনি ভ্যাকসিন Asontotsi Difu Civil Hospital alongta Rata virus vaccine ingpuponlo bangso vaccine lapen ingprint mate injection kali lake polio sonsi a drop shot posi pachini pon. West Karbi Anglong District Hamren Rongsupi along kedamtang nipai krehini ajopen RVK jang kachimit me pin ajok Hamren along penang an alang roy akung hem kachikim pen kedo ahem langkang lumajok ongdung hormu hortar kana hok alam the pherangke pen kahumri damahut chithandun rinti. Hamren rong supialong kaipen chethalong le alam langkang lumalam theka chethanlong ike NEC atwar ka salam ponahot aprang pen ke kim keranga dolong apan an pre-FC hum pipe kipi pen ke krema sai kyoya jok si langkang lum ilong pu NEC atumapan akoy pipon Racharia Song Congress Kachariarni Surihinira Crazy Aningkan CEM Barim Jeram Ingleng Angno MP Biren Singh Dipensi Baithalang so Hamren Khanduli Misen Iksip Kacheleng NEC atwar kilometer pokera sir keblong e somponlo Sorkar Kechari atum along si Ajat Asai Kiding G Mate Keklem Jaja Kong Dopu Alam Hamren Arat Kroy Pamiet Seta NEC atwar kasalam Kepang Krelapen Keklem
tang anta sai kyo ya puthak Karbing Long Autonomous Council kechari atum lang prong lapen aning khanga lingsi kepaklem ladake labangso dolong telehora dolong ketangte telehora dolong ketangte ka jirding piglo election ta Trump ni bak Trump sabal paralu sitana anta labangso dolong tangte lapen labangso dolong akomosti ke lage amreng sorry hamren khomosti di ham puhala pupulu ta hamren khomosti la puke damchot pula tante siam khomosti na anta tangte la senang lipilo puiga la so dolong tangte ke nang nita ahal ningkan photro kolom dolo la so dolong ke petangte patang pobo patang pe aprang stame prag news tumda banglo kupni news live nation banglo sonti mane muni na tuninje dun paino patang na pojong si patang pe plote la so pot corruption de loma pimala ta CBI to nang bota penan tuninje dun lo ditame ninje dun butame la ya yam la pena ya mane anu cewar be la tunna ke tangte la penan ke lange thekulo lang de theko butame la dak muni tini lo ke ti dolong kaino jane pena pu mane ala dolong melo tin kauma hapu dam dilo sola putok lo muni da bom lo samsi bangini tham lo auto tata mobile la basan accident olo la sila ningkan fotok lo patang pe la nili tu mabangke mol sing timu ngapante mane none poi pu bangke meda de badu de atok no ha inglong la puni tum ahomosti pon tham la atok no ben tum ahomosti hamran ahomosti la an bangke nili tum ke mane wood dia khelo pusi sarpi sar thu la wood utare do tum an bangke hang jolo ente nang lige BJP a choice jing choi lok phoi polon te BJP jeng choi lok mane lage isi budam na lo ke lage kape hai tang aprang ni tum hamran ahomosti lo mol sing tum kapa hai tang so apreng nam chelong hai kheti ni me choi pak weda preng che hang go sam sini tum ke cheng choi dun lok na mane a choi ma to cheng choi lok chona lo la sini tum ke wood ke pie khelo di la pu ke ga ga tuliram rong hang khomosti ami pote asap se barlo di la ta la so tewar theglong le ma te tuliram rong hang la na ni pilo pui atwar ke theglang lo si tame tuliram dang sinang bonai ne dalo putul pik lo na bonai ne dala to la tum ke la non ne tuar bonai ne to tuar ka bonai ne chorli ang ton men sila tum ke hang na bonai ne sarpi sa kona thana kera bawe la pen bitung homosti putame bitung homosti ko an magala nitum jirpo ke doa nitum atau neta hadi mana campaign dundun mati bitung putame nitum la puka cirap kiripan dandang sala tum name tuliram rong hang pan ke but pitel lo nane koi de remnang fokusi hang job la sojok piniarni langke thea por hot anke hum pipe kipip anta lang oipon jap amat kacheleng aradatum sumbien lo Birta Bangela Pon Sekang Tonik Lo Langi Bom Thakat News Channel Domi Thakme Kurang Tu